Pantulan, translasi, putaran and pembesaran. Pernah dengar tak? Ini adalah bab transformasi. Korang belajar since form 2 dengan form 5 ada belajar. Dan sangat penting dekat kertas matematik. Kalau kertas 2 keluar, korang tak tahu jawab macam mana Berdapat markah tak? Tak boleh. So, kena faham apa yang boleh tanya. Nombor 1, dia boleh tanya pantulan. So, you need to know what is paksi pantulan. Macam mana dapatkan koordinat image dengan objek dia. Kamu kena tahu huraikan transformasi ini. Contohnya, pantulan ini, pantulan pada paksi X. Macam tu, 2 markah. And then kedua, kita ada translasi. Translasi tu bergerak mengikut vektor yang diberi dalam kurungan. So, if to the right is positive, to the left negative. Go up positif, go down negatif. Example, kalau saya gerak 2 kali ke kanan, positif 2. Lepas tu kalau naik atas 3 kali, positif 3. Kalau ke kiri 3 kali, negatif 3. Kalau turun bawah 2 kali, negatif 2. That is translasi, okay? Lepas itu kita ada putaran. Putaran ada beberapa benda yang korang kena tahu. Number 1, kena tahu sudut dia. Dia 180 degree putaran ke 90 degree putaran. Selalu famous macam tu lah. Lepas tu kita ada dia punya arah. We have clockwise, anti-clockwise. Kita ada ikut arah jam atau lawan arah jam. So you need to know. Okay, and after kena huraikan dia punya transformasi. You need to know where is the pusat putaran and also the coordinate of the image. Okay? Now, then kita the last one, pembesaran you learn in form 5. You kena tahu dia punya pusat pembesaran. Faktor skala dia dengan lukis image dia kat mana. Dan huraikan transformasi. This one all sometimes you need to even draw the image. But most important, kena tahu dia punya image coordinate. Dia macam mana nak dapat. Okay? So, kalau korang nak buat revision Encik Udabi, boleh saja join kelas saya on Monday night. Bye guys.